Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Di pa kasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinaga na Dennis, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Iti lasod ti talo atawan nga agasawa kami kini Michelle, adu tinabaliwan iti biyag ko. Sigod nga agmalmalam kan agpatpatnag akadwak dagiti barkadak iti inuman. Saan kun anaaramid ita tatrabaho balay laengen ti ayan ko iti inaldaw. Gapo iti daytoy kanayon dak akantsawan dagiti babarkadak no kasta nga agkikita kami. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Dennis. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ngayon, yamatan. Diyos mati order mo. Peso. Sana kung nga inom iti arak. Amo yung matday ta. Ay, itatayo lang agkikita. Ngam Diyos kit din ti inuman. Huwag nga peso. Ay na, Jack ngamin kayat ti mabartek. Naskan agawid ak amasapa. Anya, kunak man, nuli mga oras tayo nga agiinom ita. Biro kenak ni Michelle. Under di saya kamatan pare. Kabuteng mun ti asawam. Huwag nga peso. Apay ngay, saan ka apa under kini misis mo Takkel nga insulto da ita iti kinalalakim. Kita anda kami. Saan kami ngagpapa-under iti asawa mi? Oh. Iti ure ka man, sana mapasamak kanyak di kasta. Siyak ti masurot iti balay mi. Kunak man no kunam amarabyan ka. Ta nagkikita kayo kadag iti babarkadam. Ay na, agpat-pat nagdagijay nga agiinom. Narigat tim hangover. Okay lang, mat nga ginom ka, sagpaminsan. No inawis da ka dagiti barkadam, mapan ka, tapno awan ibagbagada. Napanak mat, nakikita kami. Pinatgak ti awis da, ngam juice lang ti in-order ko. Imbag ta saan da ka akinantsawan? Ay, kinantsawan dak nga rod. Ngam, sana bali? Sa anak mat amatay, no kantsawan da ka. Impampaminsan kun tinagbalbaliw. Maragsakan ak iti dayta. Ayan dagiti ubing. Nakaturog dan Nagsangsangit itay ni baby. Ang naturog matlaeng. Kasla urayan na kansa. Ibagakan ka. Agbaling to a papas girl day taburidak ta. Aywan gayam. Ada ka di papanam inton bigat? Sabado inton bigat. Awan sarap ko iti trabaho. Isu adito yaklangan balay. Apay. Imay ngamin ni daddy dito balay itay. No ada ka nuwayam, mapan mo tulungan amang tariman iti tawa iti kusina da, iti balay. Ay katun day talaga yam. Kabailan ko man ni daddy, uray awan kaduana. Ang amumutan, adan edad na, ay, amangan nung mamartilyo na pa'y tiramay na. Nalpasan ti tawa at tinarimaan ta. Wanda di, nalpasan. Agawid ak maten. Nay, tagsapakan nga agawid. Aguray ka pa'y ito'y tapay. Adamapan ko ala ni Jeonag. Naginom tamampay. Ay. Ne. Arak mat kan baso day tawit mo, daddy. Ala, agtugaw ka, taginom ta. Sa paimbagak kan ni Michelle nga agawid ak adagos. Tarumwar kami kadagiti ubing. Relax ka kadilaeg. Kas pa nagyaman ko ken ka, pagsatun ka man. Siya kung ti makamo kini Michelle. Mabit lang tawagak. I-loudspeaker ko tapno mangag mo. Hello, daddy? Michelle, marabyan nga agawid nila kay mo ita. Apay ngay. Nakasagana kaming arumwar, daddy. Nakasukatin dagiti ubing. May tantan nyo pa ilang dahi ta alakad yo.
Taginom kami man kini Dennis ita. Ang, Kita laeng daytoy. Para manak mamatitistitsay nga arak. To'y paborito ka manugang ko. sige man lang, Daddy. Da kayo talaga. Sige nga, Rodan. Bye. Nangagmumot siguro ti panagsarita mi ti asawam. Wan, Daddy. Agpatpat nag ita nga aginumta. Nabartag ako, Daddy. Daddy. Ayan mo nga, Daddy. Kung naman no, agpatpat nagtangaginom. Pinanawan nakmutan. Ay, intulod ko ni Daddy mi jay silid mi. Tagid-damot din dito'y semento. Kastauna iti bartak na. Ay, kung naman mo siya ti permit ibartak na. Ni Daddy mong gaya. Alaak lang dagito'y baso kan saucer dito'y lamisaan. Tama nga numasagid mo kat matinagda. Sige lang, Mami. Nabartagak mo ton. Ala, ingkamatan maturog ijay unag. At dain sagana kapag turugam. Ay, agawid akong, Mami. Urayan na ni Michelle. Makadrive ka iti motor? Kabalak, Mami. Asunod lang mo ti balay mi. Ang highway ti pagmotoram. Ang mumatan no kastoy arabi eh. Nagpartak dagiti lugan. Hindi ka agdanag, Mami. Kabalak ti ag-drive. Malangarod, aganad ka ha? Wan, Mami. Ni Daddy, kan tiyawak manimpon bigat. Isumad gayan ti muna na bartak. Napirdi mat gayak ti silaw ti motor ko. Gituyak igit nga agpatray. Tatlo. Sa dino ti ayan ko. Adda ka dito hospital. Anya tinapasamak. Nadisgrasya ka. Nasagid na katibas kat naipurwak ka. Imbag kada nakakita kan ka iti nakaipurwakam. Kat iso tinangitaray kan ka dito ospital. Kita man lang ti disgrasya niya. Nabartak ka pa'y ngamin. Ikareka. Diyak to naginom. Saanan ang maulit tayo dito. Imbag tagasgas lang tinagunod mo. Ang eksamenan da ka pa'y. Iso anas kan nga agtalinaad ka pa'y dito ospital. Ay, pakiawat mo man kanyak deta cellphone. Awagak man ni Daddy. Kadjawak man. Dennis. Apay ngagsangit ka. Awanin ni Daddy. Anyat kaya't mo asawan. Saanin anak kariing. Nadangamin sakit na iti puso. Anya. Anta ka pa'y lagayam dito ospital, paray. Huwag nga rod. Ay na, masikurahan akong dito eh. Manon nga daw as anak asimsimrak iti trabaho. Ay katagpaimbag ka ah. Mayatin. Mabalin ako na rumwar. Kunak man no insardeng mo ti aginom iti arak. Inawis na ngamin ti katugangak. Diyak mo ito nakapagkadkad. Kanayon na kami idi apalagipan. Asan kami nga drive no nakainom kami. Ang musika mo tinaglabsing iti dayta. Nagrigat ti disgrasya. Talaga narigat ah. Ita man tinapasamak kan ka. Diyak pa'y din nakapan iti pamunpun ti katugangak. Madamag kumot dayta. Anya man tinapasamak kan ko ana. Huwag nga rod. Ay, umaydan kan to bisita ni Pari Tom. Busy nga minita. At day di abroad. Business trip. Ang mga awanak ton dito ospital. Nakarwarak ton siguro. Ay katagkikita tayo man nga roden ha. Eksaktaw intong sumangpet ni Pari Tom. Hello, Pari Tom. Hello pare. Nakasangpet ako dito Pilipinas. Nadamag ko na aksidente ka kano. Huwag nga rod pare. Nabartag ka matgaya may di na disgrasya ka. Unay kan pare. Agin inom ka pa yung matgayam. Pinagbigyak lang ti katugangak. Da kami akanayon na mga awiskin ka nga ginom.
di mo pa'y mapagustuhan. Pasensya kayo na, pare. O sige pare, nakikita tayo to, ha? Sige, pare. Dito'y pailaang ni Mami. Tagmay mahisamot ijabalayda. Kaasimat. Una, dayta katirigat na. Nuawan dagiti kakabsat mo. Amumat nga dada amin ija abroad. Wen. Anya ngay dagita naka-display dita cabinet. Dagiti iduldulin idi ni Daddy nga arak. Ha? Apay nga adda dita? Kat imbag lang nga ipasango no adda umay abisita. Malaglagip ko ni Daddy na makitkitak dagita. Alangan mat nga ibalang. Imported dagita nga arak. Jakon kayat ti aginom. Kunamla dayta Ingkarikon, asaan akon nga aginom. Ala, bye-bye am nga ro dagita nga arak dita Display dagita. Ni Mami tinangitugot ka dagita dito balay. Nay, manay-nayunan sa dagiti arak ang naka-display dito'y cabinet. Juan Dennis, takaraman di impaw it ni Manong ni Michelle dagito'y daduma dito'y. Napunon day ta cabinet iti arak. Diyak mo't mabalin nga ihawid ijay balay, tasanak mo't nga gininom. Uray dito'y balay, Mami. Awan mo't tanti agin inom iti arak. Mabalin mo nga iregalo ka dagiti gagayam mo, iho. Ha? Ay, wala niya. Into nakikita kami. Regalwak ida iti arak. Tagay, may sa case abir ti in order me, pari Dennis. Nagadumat tayo. Kat adda pa'y regalo kada kayo, addo ang imported nga arak. Wow, imported na talaga. Para kada tada gitoy, pari Tom. Sige man, ramanan taman da ito'y regalo ti under disaya. Pari Tom, di ka kumamatag sa iti kasta. Pudnumat nga under disaya ni pari Dennis. Iso asaan na kaya atin ti aginom. Saan matakas ta, pare? Apay, pari Dennis, saan ka kadi atalagan nga aginom? Agasam nga dahita may sakis abira pagsasangwan tayo. Sorry Talaga saan ang mabaling nga ginumak? Kita man, under disaya talaga. Kabuting na ti asawa na. Sumardeng kan, pare Tom. Di nakawawagan iti kasta. Kagurak adenggen. Kaguram adenggan kat isumot ti pudno. Sitsitan na ka lang ni bakit mo katagtartaray kan nga gawid. Aglablaws ka! Oy, pari Dennis! Ni. Kinuwil yun akmatan pare. Agang angawak lang. Pasensya kan, pare. Mala, ituloy tayo kidin ti agraragsak. Pasensya kan pari Dennis. Okay lang, pare. Lukatakon da ito'y may sabo ti abira. Para ken ka, Dennis. Thank you, pare. Pari Tom, da ito'y mati para ken ka. Agyaman pare. Sige, cheers tayo! Cheers! Cheers! Lakay, apay ang nakadumog ka asimbang pet. Kumusta ti pa nagkikita yo kadagiti gagayim mo? Danda na kami naglaban ka ni pare Tom. Anya? Taapay? Kasano? Permiti kanchaw na kanyak. Jak nalapdan tirik na. Kat, dayjay, kinwilyok. Anya ayat ikan kanchaw dakan ka? Under disaya ka no. Saan ka mat nga under disaya Apay akas tat ibagbagada kan ka? Gapo siguro, ta sa anak agtagtagari. Iso akan tiyawan na, tunggal kikita kami. Si kakit dimot, tinutupampay lang di kumparem. Nagkidawak matitipasin siya kan kwa na. Ngamay na, kasla madilat ta tiriknak. Amumot asaan na pudno ti kantsaw dakan ka. Binaybay am lakuman Ay, nalpasan. Napasama kan. Ang mga nuguraan na kun ni Paritong. Ay, saan mat kumamapasamak na ita? Hindi pa'y babarito kami nga gagayam kami. Mapirdilaeng, gapo iti dayjaan na pasamak. Ay kat, sikan ati umuna nga umasidag kan kwa na. Sige, taawagak. Regaluam iti imported nga arak.
Pare, apay adwa talaan. Inayabak ba't ti pare Tom? Ang busy kan umat. Nasagit sa pailaan tinakam na kanyak aging gaita. Jak man mo kinuha na? Nagsarita kayon, sana ya? Wan, kat awan kanya akong dayjay. Amo matan ti ugali ni pare Tom. Nagbayag nga agbaw ti sakit tinakam na. Ala, mangantalaan dito yung restaurant. Saan tan nga ginom? Sagay sa tala nga buti ti beer. No agkita kayon to ka ni pare Tom. Ikumusta nagtulangan. Taulti mo awag ko kan kuana. Di na sungbatan. Bayam, makamiris no matlang dayjay. Awan pare. Kat barang agsubli, tinapintas alindangan mi. Uy nga rod, saan nabuo ti barkada? Nawan ni pare Tom. Awan nga rod pare. Ay na, makapamismat dayjay akong pare ta. Dimistansya kanya ti kumparek ani Tom. Gapu iti dayjay anapasamak, Mr. Lonely. Kat aging gaita, manuabulanen tinapalabas, saan kami pa'y nagkita, kat saan nakpay akinasarasarita. Uray awisen mi, at dalat tarason na tapno saan ngagpakita. Daytoy man ti kapadasak. To'y pagayam mo, Dennis. Dennis, pagayam ko, nasaya at ka nga asawa, kan padre di pamilya. Saan mo't adakas, no makipagkita ka sagpaminsan kadagiti barkadam, kat pagbigyam ti awis na, ngam tay kunada nga ruden, drink moderately. Katala, ituloy mo ti agbalbaliw para iti pamilyam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam nagpailinga di tinaga na Dennis at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kaniti matireksyon, Virgie Paclay, musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Mildred at taga Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Nang namnamaak iti panagsublikan niyak ti boyfriend ko, ngem napaayak. Iti dayta napasamak, kaslaawanen mama ay tibiyag kanya. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Mildred dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Arnold, kailiw ka. Mildred. Kuha. Wanya, di na ka di kailiw. Kasano nga amom nga itati sa sangbat ko? Nasaukan nak ti kasinsin mo. Iso nga dahi ta. Diyak impagpakaamukan ka. Kam ginuray kan dito'y airport. O anya, intan. At dan Taiwan nga inarkilag. Agur-ura yan. Pasensya kan Mildred. Ngem, adda sa bali amang sukon kanyak. Sige, ditakan. Ha? Arnold! Mabiglaan! Agsarita tapay! Oh, addi ti danom. Uminom ka. Ay, una yan. Di mo latakuman sinukon ijay airport. Sayang pa iti panangarkilak ijay van. Kapilita na binayadak lata. Kanuan ata inarkilam nga ron. Pinakpakan ko pa ijay driver. Natural. Narigat mo't amangan ka. Asaan mo apakanan ti driver mo? Tagayam.
Adda sa bali anang sukon ka ni Arnold. Kaayan-ayat na lakit di. Wan ka no. Kaayan-ayat na day jay abroad. Imo na anagawid tay babae. 5 atawan mi nga gayan-ayat. Ngam kastoy mati naramid na. Ay na, saan kan amas daaw? Gaputa di na kamot aw-awagan. Kun may sa bali tinagan na iti Facebook. Uray kasta. Nang namnama aklat ta. Imbagakan ka idi, adi kan mang namnamakan kwa na. Ta sigurado nga adan sa bali a girlfriend na. Beya. Ala Huston, di kan sangit akas na. Bayamon, nalabit asaan ada kayo tinaikari iti tunggal maysa. Beya. Maki-boyfriend kan iti sa bali, ta insukat na kan ni boyfriend mo. Hello, Arnold. Agsarita ta kumapay. Kaya't ka makita. Imbagak matan kan kay airport nga awantan. Nabayagan. Please, iti maudi lang nga nagundaway. Sa dino? Agkita ta iti sentro. Iti may saan nalatak a restaurant. I-text ko kan anya restaurant. Kaano? Itamat laang, gaputa day off ko. Sige, iti oras ti 3:00. Sige, patgan ka. Bye, Arnold. Sigurado ka iti dayta nga aramidam? Wan beya, iso ako yung ganak. Sige. Iti daytoy agad daway. Kaya't ko atong paan ni Arnold. Derderak ti rupa na iti tungpa. Nasaya't matemay ka, Arnold. O anya, kumusta? Anya ka dito ibagam kanyak, Mildred. Manu atawan nga agayan ayat ta. Gam idi nag-abroad ka. Naglakanak nga insukat iti sa bali. Mildred. Iso nga ita. Daytoy mata! Mildred! Nasakit ka di, Arnold? Nasaksakit pa iti inaramid mo kanyak. O anya, agawid tan. Aglugan tan dita nakapila aji. Saan pa Kaya't ko ti aggatang iti kawas ko. Dagitay kawas ang inginaan. Ipakita ka ni Arnold. Akabaulak ti agbiag. Nga uray in break nak. Husto na. Nasaya at no kasta. Ngam huston ti panagibalas mo. Be, Di mon gamdan ti makisinarak manan kin ni Arnold. Katong paam manan. Wano di ka kumaagpanunot iti madi kontra kan kuana. ta saan ka di akasta ti maiparbang? Saan ang maiparbang? No di na kan kayat ti lalaki. Di ba'y amon? Ala, agawid takit din. Intakit aglaba, tada trabaho ta intun bigang. Oh, ato iti Diyos mo. Agyamanak. Amo, Mildred. Kasladyak pa'y lapat yan ti inaramid mo. Anakisin narak ka lang kin ni Arnold, tapno tong paam. Saan anakati magjay tao? Kurang pa'y dayjay para kan kuana. Kalpasan atinong pam iti namindwa. Rimwartan iti restaurant. Saan anakatagari ni Arnold? Kasjay ti maiparbang iti kas kan kuana. Pulos asaan anakapagsao. Tadi mo inikan iti gundaway na anagsaw. Impapas ko lang ti sakit tinakam ko. Kat itata nakabales kan, lipatan mat siguron. Sapay ko matakas na. Ngamin,
Uray kas jay ti inaramid ko kan kuana. Ay ayataklat tamat. Ha? Wen beya. Kat kasladyak kabailan ama pukaw ko ni Arnold. O anya Dario, sumurot ka kada kami? Agdisko tayo ito na rabi eh. Disco? Wan. Apay, di ka kadipay nakastrak iti diskwan? Talaga saan? No kasta, sumurot kan kada kami. Iti kasta, mapadas mo mata. Sige. No mano ti gastos, paggugudwaan tayo. Okay? Sige. Awan parikot iti dayta. Sige! Uminom tayo! Enjoy! Hoy, Mildred, naglaka ka na Barta. Kita man, di mo samot ng kabailan. Kabalak, May! Hoy! Uminom ka! Hoy! Di ka aglaan ka. Mildred, nabartag ka na. Tinasaya Rumor tayong dito. Anya? Rumor tayon? Abay, guys. Uminom tayo pa Nabartag ka, Mildred. Saan pa? Sige, Bea. Asibayin tan ni Mildred. Tarumor tayong dito, Idiskuan. Hoy, Mildred. Agriin kan. Maladaw tan iti trabaho. Nagsakit ulo. Ingkakit agdigusan. Sa anak pa lang nga sumrag. Anya? Sigalatan ti sumrag. Matulog ak pa lang. Ngam ado tinaskan nga iringpas tayo ang trabaho. Basta tsak kayat ti sumrag. Sumrag ka, no kayat mo. No kasta, ag gusto ka kin ni Mildred, Dario? Uwan, Bea. Ngam amok adinak kayat. Isu adya kon imbagbaga tiriknak. Kasano, adda nga min sigod a boyfriend na. Ngam insukat ti boyfriend na iti sabali. Kastagayam. Kirigat na, saan lata malipatan ni Mildred? Gaputa inayat na iti husto. Ngam padasam asarong karan ni Mildred. Anya ti amom ngay, no maibaw ingkan ka ti matang na. Uwan man nga agpaiso, Bea. Sarong karak inton rabi. Aday na. Nakasaganan ti pagsangwan nyo. Inton madamdama. Addanday jay. Takasta ti kuna na kanyak itay aldaw. Ni Dario? Sarong karan na? Awan dakas na. Amo Mildred, no siyak laang ti magustuhan na. Saan akon nga agpang nga duapay. Song bata kon adagos. Ngamin, nasingput ken responsable. Di pa'y lang arod sikat ti umay na sarong karan. Nagsaya at kat kuman. Angam si kamot nga rod ti kayat na. At daytan. Isulakit di daytan. Mabait laang tayo nakilukat ti rida. Sa anak nga agpilit, Mildred. No di nakayat. Ngambay ang kumalatta. Ang makisiningida kada kayo kan ni Bea. Saan ka kumagumurgura kanyak? Di ka agdanag. Di ka kagura. No kayat mo. Uminom ta. Inak gumatang iti arak. Agsango ta. Ha? Wen. Among ka di, Dario? Kastoy ti kayat ko. No ngamin nabartag akon, makaturog akon. Gapo iti dayta, makalipat ta. Saan amay parbang dayta, Mildred? Madadaal lang ti salunat mo. Nukit kitaan na. Kasla naragsakan. Saan ka di? Ngamamom ka di. Nagsakit ti kaunggak. Gapo dayta iti boyfriend mo. Ngam kanayon mo kumaapanunutan. Adumtang latta ti pan nakapasakit.
Itima ko na nga ayat. Ha? Katirumbang nga aramidam. Ti mga klon iti kinapudno. Asaan na kan nga ayatan ti boyfriend mo. Tatalaga akas ta. Kat nalabit. Saan nga iso ti parakan ka? Anya? Mildred. Dumtang tulat ta ti lalaki. Ama ikarikan ka. Agtuyan ti abang mi, nana. Nasaya at unay. Ay, aguray ka man, Mildred. Kaslaki mutong ka ah. Ha? Anya tinapasamakan ka? Nagsakit ka? Saan, nana? Wanaw, nalabsik ka. Wen nga rod, nana. Okay akon. Kasta at talaga balasang ko. Ngam di mo baybay antibagim ah? Tasaan mo abagay ti kumutong? May mayat matlaang tay medyo nalukmag ka, Mildred. Kumusta ka matan, Mildred? Nabayaga saan ka nagaw-awit iti balay. Isu asinarungkaran ka. Nang yegak iti protas kan dateng. Agyaman na, tatang. Nagsakit ka kade. Kimutong ka mait. Wan, tatang. Naimbaga kon. Ay natata, insukat ngamin ti boyfriend na, iso akimutong. Bea. Ha? Kasta? Ay, kung naglaki ide, no anya sakit, anak ko. Dumteng to, ti talaga aparaken ka. Makasapul kan to, iti mas nasaysaya at ngam ti boyfriend mo, anang isukat ken ka. Wen, tata, kastamot ti kunaken ko na. Ala, balasang ko. Sika kumanti makaammokin ni Mildred, ha? Wen, tata, di kayagdanag. Mildred, anak ko, sumarungkar kayon to ije balay. Kaya't nakamat ang makita ni nanang mo. Wan, tatang. Bea, kita ang timasabat ta. Ha? Ni Arnold. Ada kadwa na a babae? Oh, Mildred, kumusta? Yamamok ti asawat ni Jenny. Hello? 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 Sige incoming. Mildred, nagpintas di asawa na. Adayo anapimpintas ng musika. Iso matlagayam ngayon sukat na ka. Ta nagpintas tinang isukatan na kan ka. Uy, awan na ka di. Bea? Saan, friend? Yung ibagbagaklat agpaiso. Adayo anapimpintas tinang isukatan ni Arnold kan ka. Nasa Iraq itinakuna ni Bea, ngam inaklon kulatan, gapo tapudno anapimpintas ti babae, anang isukatan ni Arnold kanyak. Ket ita, ininot analipatak ni Arnold, ngam jak kayaten ti makiayan ayat pay, tuy pagayam mo, Mildred. Mildred pagayam ko, agyaman ak iti daytoy apakasalitaam. Tunggal maysa, adda na ikari aparaken kuana. Saan ada kayo tinaikari kini Arnold? Ket masarakam to, ti talaga aparaken ka. Ken laglagi pamet, saan nga importante ti kinapintas, no diket ti kaunggan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan ang Mildred at taga Nueva Vizcaya. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon.
Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan anik iti probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti kapadasak ken ayat. Umadani idin ti kasangay ti best friend ko ken kasosyok iti negosyo ani Denver. Ket inawis na kagpasyar ijay lugar da. Kunak no gagangay lang nga okasyon ken pasyar ti gagarami ijay lugar da. Jak impagarop ama amok ijay ti babae ama magpitik manen iti puso. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Nick dito programa tayo. Dear Mr. Lonely. Nagbalon ka ti jacket mo, pare? Wen pare, narigat no agsakita kapama na makadano na kay lugar yo. Wala pare, saan mundo ang ma-enjoy tagpasyar? Ay sana mabalin na. Italangan ay ka na kitigundaway ang makapagbakasyon. Masapol ang ma-enjoy ko na ito'y abiyahe ta. Kang ronaan na pare. Ado, di papalasang iti lugar mi. Ha? Agpaiso, ti kinunak pare. Ay, sana ka chick boy pare. Apay? Mangnam na makapay ka di kin ni Hera pare. Impalagip mo manen. Di mo da ka matintinagan. Pare, ag-move on kang aminin kan kwan, ha? Nakalipat akon pare. Nabayagan day di pa nang isukat ni Hera kanyang iti sabali a lalaki. Sigurado, apaman ang maamuan na anador as itan ti panagbiag mo, pare. Makisinubyan kan kaday jay. Ay, pare, di mo awatan ha. No awatan, tuktukak day taulong. Anya? Kung naglakit din wa sino ti bisita ni Auntie Daisy. Si Kamot Gaya manong Denver. Siyempre, nagawid manen ti katairan niya insan mo, ading Jera. Ay, wow! Di na inuray asyak ti mangibaga, agwapo. Isungat lang iso, ading ko. Si Kaman Winno siyak tinangibalikas, guwapo aklata. Iso aparehas tumat lang. Oy, manong Denver. Yam amumat ata ka doon, masimbang pet. Ay, un kayam. Iso ni Nick, barkada kan boss ko. Ni Jaira, insan ko. Naimbag nga oras mo ading. Kastamot kan ka, manong. Sana naibagbagan ni Denver. Ngandagam na pintas akasinsin na. Ay, no siyak ti bagbagam anapintas, saan naklaan na pintas? Nakapimpintasak. Ha? Angaw ko lang day jay, manong Nick. Naangaw kagayam, Jera. Pare, saan laan na angaw day ta? Sutil kan pilosopo pa day ta kasinsin ko, ha? Delikado nga rod, Anya, delikado. Harmless sa kanya. Sapay ko matakasta, ading. Wan nga rod, pare. Sapay ko ma. Talagamot. Nasing putak. Ay na, oray no nakaturog ka, insan. Saan ka lataan na singpet? Si ka talaga, manong Denver. Si kakit di Ha? Uray nakaturog ka, awan pa kailasinan anasingpet ka. Anya? Pare, talaga asan mo amaabak itiin nangawan ti insan mo. Pare, mangal-alak pa lang iti buwelok. Sige, panawan kayo, pay. Nadalusak mo dagiti sila da pagturugan nyo. Mabalin yun ti mapanagina na. Ngamin, amok anabannog kayo iti biyahe. Oh, pare, irito ko ninsan ko ajerakan ka. Isunte suwam. Si kamot pare. Damo mi pala ang tagam mo kininsan mo, kastanti bagbagam.
Wala pare. Numabalin lagi di. Apay kumaasaan nga eh. Saan ka kadingag kapoy-kapoy? Iti day ja kinapintas ninsan mo. Sigurado ka? Nga awan ka ayan-ayat na? Sikati manok ko pare. Saan ka nagpabak? Unay kan pare. Kumaro manan ti kinamanag kantyaw mo. No ni Jera, ti asawaan pare, bayaw kanton. Ato yan ti pulutan nyo. Ngam, di kay unay uminom iti rice wine ha. Amangan numabartag kayo. Kat saan tayo pa'y anang rabi Ay kwa, basit lang insan. Ay, hun gayam. Awagak ka din iti bayaw ni Parinik insan? Ha? Ay, siga talaga pare. Ha? Kaibagbagak lang, adi kay unay uminom iti arak. Angam, kasla na bartag kayo matan. Wen kan saan laeng matisong bat mo, insan? Ay na, Manong Nick. Ilakla ko naksamot dito nga insan ko kan ka. Saan mat, ading? Kat no lagi na kinaawatan kayo na duwagat. Nasayasayat mo na. Unay ka matan, Manong Denver. Amangan no agbabawin ni Manong Nick nga imay dito lugar tayo. Ay, saan? Si kaman lang ti mangaram kan ko ana, insan? No kayat na kayat mo ka di, Manong Nick? Ay, pasensya mo ni Manong Denver ha. Talaga akasta kami no agaangaw kami, Manong Nick. Happy birthday to me, pare! Wen pare, happy birthday kan ka. Ay, mapantayo man kita iji karayan, pare. Kaya't kumantag langoy. Una. Datayo lahan kadagiti kakasinsin ko lalaki, pare. Kasta ka di? Kasla, dismayado ka ang nakangag afford boys lang ti papantayo iji karayan, ha? Amo ka, pare. Mabain ka lang amang damag no sumurot ni Jera. Kunakon kat pare. Kantsawan nakman na nabigbigat. Adaalaman ti Rabi. Ngam sana pa makaturog. Sana sumina iti panunot ko ni Jera. Dahil jay tumat nga mina Denver. Sang kaya ngaw na kanyak ti kasinsin na. Napintas ni Jera. Ay, anya ka din daytoy amarikliknak. Kaya't mo ka di apasyaran ni insan ko, Jera, pare? Bigbigat. At dayta ka man nakunak. Apay nga minayaan nagkapoy ka, pare. Arme munti kasinsin ko. Si kamot, pare. Ang mga nonya ti kunaan na no armak adagos. Kaya't asawan dayta, pare. Adan marikrik ng para kiniinsan ko. Kinapod nun na. Agayata kon kiniinsan mo. Apo! Yahoo! Pare, di ka pa ko Arakopen ka man bayaw! Talaga. Welcome to the family! Pari bayaw! Ang mga namang rabrabak ka laang, Manong Nick. Sana ka mga rabrabak. Talaga nga agayatakan ka. Ang mga nuga po tainyangaw kan ka ni Manong Denver. Katkastamot ton ti aramidam. Kastamot ti napanunot ko idi. Ngam iti panaglabas ti aldaw aka dami dito eh. Masigurado nga agayatakon kan ka. Manong Nick? Di ka mandanagan. Makaurayak no anyaman ti pangadan mo. Ngamang nang namaak, asapay la kumatay kanak iti gundaway ko. Sige. Ha? Sungbata kon ti ayat mo. Ha? Apay akasla nakigtot ka. Saan ka kadingagang angawlaan, Jera? Isuntumot la ti papanan na. Iso asong bata kon ati ayat mo. Manipod itan, agayat ayatan. Uy, saan ka mat kaya makapoy Pari bayaw. Aging gayta.
Kasla sa anak pala mamati akayan ayat ko ni Jera. Mamati kan, pare. Talaga nga tanga agayat kanyak ni Jera. Wenno, anya, pare bayaw? ang mga no binilin mo ni Jera amang sungbat kanya kadagos. Ha? Oy, saan mo ta, pare bayaw? Talaga desisyon na tayo dyan. Sapay ko ma. Patsin na ka de, pare bayaw. Ay, intaman ki di mamigat. Tain tayo agpasyari di syudad. I-treat mo mo't ani insan ko, itata day sa Rio. Ha? Day sa Rio? Katuan, kayan ayat mo ni Jera, pare. Iso nga ita, day sa Rio. Ti umuna nga aldaw yo nga agayan, ayan. Naksa! Pare bayaw. Nakaragragsak ka Ay katuan pare bayaw. Amom, no anya timbagan ni insan ko, may panggapkan ka? Anya? Gentleman ka kano, kan overprotective ka pa Dakal te respetok iti kasinsin mo, pare. Kan, saan kano ang nagkamali ng sungbatkin ka, pare bayaw? Di ka madanagan. Pudno nga ay ayatak ti kasinsin mo. Makuna nabiit lang nga panawan ti panagamamumi. Ngam sigurado ak itirik na kenkwana. Agyaman na ka, pare bayaw. Pacheck adin to agladingit ni insan ko, tas sikat ti kaayan ayat na. At dandula ta siguro ti saan mi apag kinawatan, pare. Ngam di ka madanagan. Tas saan ko apulos apasakitan ni Jera. O sige, Pards. Sumurot ak tumot nga agpasyar ije lugar yo. Una yan ta, Pards, apa nangawag mo kanyak? Anya ngay nga ron ti kayat mo. No ngay love. Diyak kayat. Ngamin, ang mga no love ti awag mo iti ex mo. Ha? Oh, saan ka ang makatagari? Agpaisoan niya. Sana. Uray saan? Diyak latta kayat a love ti awag ko kad ka. Saan ko matakayat ti Pards? No ngay, jilangan pangrugyan tinagan ta. Ha? Di pa'y kat Je? Kan ni? Madinsadang ka na. Anya amadi, unique kit di Letra J kan letra N. No pag nayunan ta, mabalin JN wano NJ. Mayat sa tinapanunot mo O sige, NJ latan. Saan alab? Kas kada sweetheart kan darling. Tama sigurado, inyaw awag mo day ta kadagiti ex mo. Kaslag selselos ka Oy, ex kon dagi jay. Sa anak ngagselos. Di mo naawatan ti kayat ko asawan, NJ. Anya ti saan ko anaawatan, NJ? Saan ko akayat nga agbalin nga ex mo? No man nagbalinak nga ex mo, gapo ta asawa nakton. Naawatam siguro ti kayat ko asawan. May kamantara ko upan ka, NJ. Nick. Talaga asikan ti kayat ko nga asawaan. Awanan ti sabali pay. Unan. Mamati ak iti dayta nga ibagbagam. NG. Naimbagta na ranaan ka matlaan dito'y balayo, Nick. Kinapod nun agrubrubuat ako na mapa ni J. Ili. Hera. Apay nakapasyal ka? Nick, saan na ka di akailiw? Hera. Pakawanan na ko may tinaaramid ko kan kaidi. Mabalin ka di nga agsinubliantan. Ay. Kailiw ka, Nick. Pasensya kan. Nga madan nobyak. Ket plan-planwan minti umadani apa nagkasarmi. Ha? Saan? Saan na kumamat apasakitan, Nick? Makasapol kan tumat lang iti lalaki at talaga aparaken ka. Sikati kayat ko. Sikati ay ayatak. Sana pudno na ita. Tano pudno asyak ti ay ayatem. Saan ka kumaasim murot iti sabali a lalaki iti? Nick, daktal abindot ko day ngay naramid ko kan ka. Ngam, adaak manan iti sangwanam. Pakawanan na ko ma.
Napakawan kan. Ngam saan na kayat asawan dayta nga agsinubyanta. NJ, Ay na, NJ. Nakair-irot matan ti panangarakot mo kanya. agyaman ta inayat na. Dapadapan ka man? Ang mga nagurigor ka? Apay nagdram-drama ka? Nagkita kami itay kinihera. Jay babae ang nagpuskol ti make-up na? Akanayon nga umay dito balayo amang birbirok kan ka? Amom, idi nagsarita kami. Naamiris ko asika at talaga ti pudno nga ay ayatek. Di ka man. Huston, ti pa nagdramam. Amom, adda nagaraaram kanyak. Ngam sikat ti umuna ang nobyo. Iso asa anak ang naruwam, amakang kangag kadagit na asa asawam. NJ. Maragsakan ak amakamu iti data. Ket tapno makasigurado ak asyak ti umuna ken maudi a nobyom, dumanon kami ni Jabalayo. Tapag sasaritaan tayo ti kalaysata. Anya? Ang mga naibaga ni Nana Nelia nga apurado ka ang mga asawa. Iso ti kang runahan namang ibagbaga kanyak nga kalaysata ni NJ. Ha? Kasta ka di? Nagasatak. Takasken ka ti babae nga agbalin nga asawa. Kasta akmat nagasatakmat kan ka, MG. Nikaw, amangan no nalipatan di nagpupuskol nga arwatan ta. Saan ko ang nalipatan, nanang? Ay, ipalagip ko laeng. Tana ibaga da Jera ken Denver analami is ijay lugar da. Nagmayat matin ijay lugar yung manong Denver. Natural ti aircon. Numabalin la kumaabalunin tayon to, no agawid tayo tinalami sa panawin ijay. Ay, kat iyawid tayo, Nicole. Padasam manong. Ay, ngam, kita ma, Nicole. Ato ti babaro ijay lugar me. Ay, pare. Saan pa yung mabalin ang makinobyo ni Nicole? Saan ka makinobyo, manong Nick? Makiamamuak laang. Tapiloso po maten. Nakasursurwang nga agpiloso po nga, Nicole. Nagsao jay nang isuro. Tsaka yamot tinang isuro kan ni Nicole. Awanan ti sabali, NJ. Ha? Ay nanik, saan mo apabasulan ni Jera? Ang mga no ibabawi na pa'y ti makikalay sa ka. Ay, ayatag ti anak yun, Nana. Iso ajak agbabawi ang makikalay sa kankwana. Makunak ang nagasatak iti babae nga inayat ko, Mr. Lonely. Numan naliday ti pasama kadagiti muna a relasyon ko. Naan-anay mat ti kinaragsak ko iti sidong ni Jera. Nabit lang ti relasyon mi kas agayan ayat. No pekasta, ti ayat ang nasarakan mi iti tunggal maysa ket patsyek nga aginggat inggana. Daytoy man ti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Nick. Nick, pagayam ko, inspirasyon daytoy akapadasam para kadagiti dumdumngeg. Nupay napasakitan ka iti napalabas apan nakirelasyon mo, ngamita, simmangbay ti talaga aparaken ka. Ket naragsak kayo itan. Ala, kablaawan kayo. Katagyaman ak iti ingka panangibinglay iti kapadasam. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Nick iti probinsya ti La Union. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jenny Batiwan, kan iti met direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingga pa ng tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.